Pozdrav Raja, dobrodošli u moj novi video. Za početak da se zahvalim svima koji gledaju ponovo i da vas zamolim da svi vi koji gledate, a niste pretplaćeni na kanal, molio vas da se pretplatite da bi ja malo skočio sa svojim subscriberima, da bi mogao početi malo ozbiljnije se baviti ovim poslom. Tako da, znači, samo dugme tamo, pretplati se, ništa ne košta, a dobivat ćete svaki put obavijest kad ja stavim neki novi video, tako da ne morate tražiti ako vas nešto zanima. Normalno, nemojte se vi slučajno pretplaćivati kojima se ne sviđa ovo što ja radim. Hvala će se vidjeti sad ovdje. Doli farovi, sada dignit ćemo auto ovako. Nadam se da se sad vidi, znači sad ćemo farove ispolirati. Mislim, oni su nisu toliko ni strašni, ali eto, pederi kažu da se ne vidi dobro. Onda sam ugradio ksenone unutra i u Njemačkoj moraš imati brizgarke. A njih imam gore, ali još mi se nije dalo to ugraditi, tako da čudi me da to nije vidio, a vidio kada su farovi zamaglili. Znači prvo moramo zaštititi sve, da nam ne prlja puno, teško oprat poslije masu ovu. Skinut ću ove donje plastike da ih slučajno ne sjebem. Sad ćemo s gornje strane to malo ovako zamaskirati da se ne prlja puno auto. Evo ga. Kao što rekao, idemo sad farove ispolirati. Evo sad sam to zaštitio fino ovako malo, skinuo donje lajsne. Sad ih trebam još oprat prvo. Sad se još ne vidi, pokazat ću kako će izgledati prije, kako će biti poslije. Mislim, ja imam svoj sistem neki, da li valja, ne valja, ne znam ni ja, ali više puta je ispalo stvarno super farove. Da bi to napravili ovako, prvo imamo znači za čišćenje stakala, kantu vode, papir, različite vrste šmirgl papira. Imam prvo on je najgrublji, ali je najlakše s njim raditi. Onda imam hiljadarku i onda imam 2000. 2000 papir, imam još jedan 2000 i poslije tog znači imamo ovdje mašinu. Imamo znači ovo je ima 3 vrste, koji je najbolji, koji je najslabiji. Ovo, znači ovo je finiširanje šlajf paste, znači ovaj za šlajfanje, prva ide, druga, treća. Onda imamo ovdje ovaj gruba jedna za zelenu, ovaj siva za završnu, ova crvena je najgrublja, ali ona nam ne treba, to je za auto poliranje. Tu imamo isto šmirgl papira nekih, ali u ovom slučaju kad se znači to polira mora se ići lijevo desno, u stvari sa šmirgl papirom, lijevo desno, gore dole, ne smije se ići u krug, tako neće ispati dobro. Ja imam ovu mašinu za poliranje, kupio sam je, mislim da skuplje bile čak ove politure nego mašina. Evo iskreno da kažem, nije to toliko ni strašno. Mislim, kao malo je mutno, ali ništa toliko strašno da bi nas morao vratiti par toga. Evo, tu se vidi kako se rukom ovako prebrše. Ni glatki su, nisu ništa ispucali. Ali eto, to je sad slika, pa ćemo vidjeti poslije kako će biti slika. Nadam se da se vidi. Tu sam samo malo zaštitio ovdje, okolo na drugoj strani isto i to je to. Sad krećemo. Velik komad uzet ću ovako manji.
da vidimo. Rukavi se zavrnu. I voda. Op, i to topla voda, fina, super. Znači koliko su farovi grubi izvana, tu utiče koji ćete jačinu papira uzeti. Ali ja koristim većinom. U najgorim slučajima 400, pa onda idem sve niže i niže. Ali u nekim jebenim situacijama možda treba uzeti 80. Šalim se, ali ono. Sad se ne vidi ništa. Nemoj vas to zabrinjava što su sad tako pomaglili. To mora tako da bude, da bi moglo da se skine se taj najgrublji sloj s početka. Tako sa 1000 pošli znači. Ravnomjerno je skinuto. Ne vidi se ništa kroz njih, ali idemo dalje. Vidite poslije dviljane. Sam su sad malo još mokre. Malo se bolje vidi. Ovo se baš osušio. Znači kad se osuši onda se on zatamni. Ovo stvari po zamagli. Ja vidi sad tu. Sad ćemo početi da vidimo ovaj pastom koja će nam skinuti ovaj grubi sloj. Onda idemo fina pasta. Narode, evo idemo dalje. Sad su farovi znači totalno glatki, ali su mat. Totalno. Ništa ne vidi kroz njih. Fore ovako ostaviti možda. Nećemo naravno. Idemo dalje. Za ovaj eksperiment nama će biti potrebna ova mašina, da ne radimo ručno. I struje. Taj dio. Ko smo rekli idemo zelena. I zelena. Treba izmučkat prvo. To je dosta. To će biti dovoljno. Ovo morate smokrati i scijedite dobro. To je to. Možete ovako rukom istrljati da raznesete na sva mjesta. Kako godi. Djeca svoj. I na što manju brzinu. To bi trebalo biti dovoljno za prvu ruku. Za ovaj u biti drugi. Sad se već vidi kroz njih.
super. Idemo dalje. Ova je spuža puno mekanija i ona ide za drugu ruku. I ovo je puno finije. 9376, to znači, nemam pojma. Nešto znači. Sad nećemo rukama. I ne mora stalno brisat. I isto znači nju treba smokriti. Dobro cijevica. Samo je fino operemo. To bi trebalo biti to. Eto ih, ko novi. Vidite sad. Sad što još ružno izgledaju. Zbog ovih maski, ali to je to. Evo me opet. Ono sve je završeno. Probao sam auto, ide super. Sad imamo, mijenjam kočnice, ova crijeva. Tu sam rastavio sve. Crijevo sam već osjekao. Bilo je baš trulo i ovdje na jednom dijelu je puklo, čim se malo savilo, znači da je dobro čovjek vidio. Moglo je puknut kad hoće. Tako sam taj dio skinuo. Evo onda imam, sad sam ovdje provukao već novo crijevo. Ovo sam presjekao ovdje sa klještima da ne curi. Sad ću s ovom spojnicom spojiti tu. A s druge strane sam ga već savio. S druge strane je već savijeno na mjeru. Vidi se ovdje, ne znam da se vidi. Mrak je. Čekaj da uzmem lampu. Sad se vidi. I gledamo utakmicu usput. Tu sam ga doveo, ovo sam presjekao i sad ću ga odvrniti, napraviti sisicu i samo ga zavrnuti tu. To bi trebalo biti tu, za sisicu tu imam alat, to ću pokazati opet poslije. Znači to je to. S druge strane, ovako se bolje vidi. Znači ovo je od ovog lijevog točka, ga ne treba dirati, od desnog smo presjekali. Donji dio je dobar. I sad ću sam tu spojiti. Eto. Evo mi rođak. Došao u posjet. Donio kompjuter, gledam utakmicu. Tu imamo ključ, isto rasvjećeni kolena za lambda sonda. Jer ovo je znao proklizat često. Dobro, ovdje sad nije bitno, mogu natakniti od ozgo normalan ključ. A kad sad drči crijevo, kad je već na njemu. Ovo je ko okasti, sam rasvjećen i super funkcioniše. To odvrnuti. Nadam se da će moći. Uziva. To je već znači sranje. Ću preuzeti pravi. Pošto smo sad rasjekli, mogu startovati ključ. Ne može, znači idemo sljedeća solucija. Kad sve to ne ide, onda postoji ova klješta. Gripcange se zovu na njemačkom, a na našem nemam pojma. Evo onda s njima se to odradi. Eto, tu je to. Znači, ovo je zakon. I da sam morao, znači, odvrnuti normalno s ključem,
tu se zavarilo i ne mogu nikako, ne bi nikako mogu odvrnuti da ne pukne krilo. Ipak neću vratiti u staru, imam novu sisicu. Inače vraćam stari, lakše mi je, originalna je bila i to sve, ali imam novu pa ću nju vratiti. Eto. Za ovaj eksperiment nam treba ovo, što upadi cijev, stisne je, imaju umetci i onda se s ovim upresa napravi se nova sisica. Sad ćemo to da demonstriramo. Am dalje, našao sam tu ta sisica jedna. Ona se uče da uđe. Iz mesta, iz koraka, sa 50 metara nije uspio na pravi način da zapade loptu para Chelsea, koji danas igra okruglo 50 utakmicu za reprezentaciju Maroka. Ako bude postigao povrat, će mu 20 u nacionalnom timu. 5 minuta je ostalo do isteka 45. nadoknada, ali prekida zaista nije bilo mnogo do sada u prvom polovremenu. Vrlo slaba kontrola ovdje Oršića, pa će Maroko dobiti aut. Tu se ostavi nekih 2-3 mm. Ziješ, Dari, Atija Talak. Pokušao je da pronađe profala, ali opet završilo na kraju protiv Makovića. Bodić. Ragiol. Majer. Neko je opet otvorio Ragiolu. Kovačić. Perišić. Ovo Ragiol. Prolazilo dodavanje sa Maju. Sad će tu. Desno je Stanišić, prelazio loptu na levu nogu. Majec se namešta. Dugo trajalo. 3 igrača Maroka su bila tu, pa su lako oduzeli loptu. A evo sada razlike, prilike i gol! 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 Broj da vidiš što radi. Tu! Sirao je loptu u dalji ugao. Na kraju uspeo da loptu zadrži u tlopu. Nadam se da ste nešto uspjeli vidjeti. Da će pomoći. Sad je tu sisica napravljena. I sad se to samo dole zavrne i tu nema baza. Al-Džasi da je možda ima prednost od 2-1 u finišu prvog polovremena. Stanišić. Trebamo samo ne zaboraviti staviti ovaj limić. Poslije, ali ne smijem sad zavrniti još skroz. Dok ne spojim tamo, crijevo. I onda pustim prirodan pad da prođe skroz udje do vamo, tako da izbaci sav zrak. I onda ovdje samo zavrnem, tako da ne trebalo poslije nije ozračavati. To je jedna strana. Evo sad druga strana. Kad se. Ovo je treba, znači osjećate evo ovo sa nečim. I onda spojiti s onom spojnicom, a ima jednu posebnu spojnicu, što će imati. Ima ova spojnica, znači ne može se praviti sisica. Ima ovaj konus jedan, on se ubaci u ovo, navuče se na cijev i kad se steže sve skupa, onda to stisne taj konus i ne može pustiti nešanse. To ćemo baciti. A sad? Ovo služi za seć cijevi, da ostane pravi oblik, da se ne spliju još ni rupe. Pošto smo ovo mi, znači, krenuli, sad ćemo i to cvikati. Znači, najzdravije. To, onda par krugova, pa dotegnete malo. Par krugova, pa dotegnete malo.
I sve tako dok ne popusti slabiji. Eto ga, dotegnuto. Sada sam treba malo naštima to da fino stoji i vozdra. Nas neće puštati. Evo, znači, ova strana je završena. Kako se sad vidi, ne znam ni ja. Znači, spojeno je, to sam pošpricao sa Bremser-Reinigerom da vidimo da li će izaći ulje, ne vidi se da iđe curi. Tu je spojnica spojena, crijevo je provučeno, nije idealno i ne treba biti idealno. S ove strane sad se malo manje vidi. Čekaj, ne se lampu paramo malu. Bar malu lampadinu. Da. Sad smo tu isto spojili i stavio sam ovaj feder što je falio. I sad je crijevo savijeno gore kako je, to je dobro. Tu da ide, treba ga sam zakačiti, ovdje sad ću ga zakačiti. I kad sam znači to radio, tamo sam precvikao sa cvikcangama crijevo da ne izlazi ulje, odmah ga začepi. I kad se spoji prvo na ovoj strani, onda se tamo spoji, počne kapati ulje, tamo se spojnica stavi i sve se spremi, onda ulje curi do vamo, kad dođe skroz do ovdje, kad počne kapat, trebalo bi da nije ništa zraka. Pošto nismo skidali kliješta ni ništa i ovo crijevo stoji uspravno, onda bi trebalo biti puno ulja i vam bi trebalo sav zrak da izađe, tako da bi to trebalo biti to. Ako slučajno bude malo zraka, to ćemo zračiti, ali danas da neće biti. Eto, toliko mijenjanja kočnica. Hvala da vam se svidio video, lajkajte, komentirajte, pitajte, zovite me kad treba napraviti, da ja naplatim normalno, ne vi i tako. Ajde Bog, ajde. Evo malo unutrašnjosti, da to sam bio upalio, ugasio u biti ASC i upalio tempomat, ali to mi sad ne treba pošto sam na autoputu. Evo sad možda pokažem, pošto je ovo 2.2 motor i automatik, da vidimo samo kako on puni sad, evo tu se vidi automatik, kako puni od 100 do 200, vidimo koliko će nam treba sekundi. Evo stoja, znači idemo u sport i pun gas. Da jebi ga, ide mi ova Jane za mene, morat ću ga pustit pa ćemo ponovno se vratiti. Evo ga. Evo da vidite auto, evo vidiš gdje sam ga opru, led je po podu dole, dobro ovdje je tek -2. Evo to je taj kupejac. Sad je malo opran, led se već fata po njemu, ali evo da vidite otprilike šta je to. Samo što smo sad ružne felge, ali eto. To je to. Naravno ima šiber, kupe šiber. Evo malo iznutra. Znači volan je taj, automatski mjenjač, automatska klima, senzor za kišu, za svjetla nema senzora. Evo, kožu ima, ali sicevi nisu profilirani, nego su malo visi, gore to će morat popraviti. I šiber.